abusia monim se ziade nyama ekoso ewo man mu nyama ekoso ebi ani agye ebeso wirapo ne say enche na Yvonne Nelson dey in the book bi ba say I'm not Yvonne Nelson eno mama krata anu mo de ba so be fa ba bi wako boss akodi edin man so abranti aye friend sa akodi enso onim sa akodi de ye den a o mebie na anu enkasa o medina social media enkasa na mbo mo de ne kasa nyina ebeye enjomto na ode ne kasa aye enjomto no eno ana Ghana sinitwafo bi na afede enjomtofo celebrities omo oman mu ana afi chichini benche ebi mu nso eka ne se abranti sa akodi enzama okeka de wanka ne ye kura eno ti enam so Maa Linda so ede nanu abetum a ode nsam bi abetudwa ene ti enko ne ntie nsam a Maa Linda ede tudwa ne bi we dey wanna so ni brody we dey kan sa akodi en kan ne nwu sa akola na akoyi tugu ye no sia na ni ade na John Jomelo oni John Jomelo kura anwo ta ni aya wawo eje say Yvonne Nelson wo promio 2 no na onum bia na Yvonne Nelson promio 2 no o ma me unchima na wan kira wo se oba wachima no obetimi afa bema enti ufa bema num promio 2 Neza wonam na oye abortion won na the Sark de na ade ba meboa Yvonne Nelson Evraba te se wonum promio 2 na nyinse kura de say Yvonne Nelson you want to be keeping nyinse na ka be keeping nyinse no because ujai ukwayi nyinse we tu kwa kofa abroni the same thing abroni ni so betu abetu condemn adwane e kan Sark de kura anwo ne ehu se ne on Sark de na ewo ye ne sase ne ate ne ehu so oba de papa nie na abroni ya kofa ne firi he ono no o wa yira odi sie wo no wo be fa ne bag koi kafa wu Sark de ba ne ma no eti one na take this go nyinse na gus no nyinse do bit before bi so ami nani Yvonne Nelson aka broni na apene na wodi anka ne bra magidi nwe ka ne bra magidi nka ne nwo so no ukunu no betwa photographer na bi se ne magidi kokope omu nyina ato omu tiri hu kama ana se venvaka sasa akwade na ono onyem ye na wo mpe na akwa yi tugu ya ka ne oni venvaka nyeme vanvaka nyem so no so obroni vanvaka do papa e Holland broni ena magidi so papa so ye mse India magidi papa hini Asian Pakistan bi ni e ka no wo mu ba kokula anwo na ye hu sa anya bi avanva ka ho fefefe ni bani magidi ni bani o mu nyina so ye faman kofa photographer ye ni ba bi ofiri betwitwa picture tete awo ko pen ko hwe no yi Yvonne Nelson na broni na pen na wo di amrofo no se bi ni nam ye ho a magidi ni vanva ka o manya amrofo Yvonne Nelson no ne Sark de case ni case za draw we nkotwero buku foforo Sark de yesron fanwum foforo ma ye hu se na Sark de asem no da de di bem Yvonne Nelson se nyinse no ye waje to be keep anka be keep because that time na onya akola na 25 years me nya 21 na ma wo me enmiensa me nya 21 na ma wo miensa nobody fault me nya me ba penny no sa mre na enyigu ho so me decide say me go yin ensi Sark de o ye na o Sark de kra na ka ko yigu Yvonne Nelson sa mre 25 years no ka be decide say me nyi nwu mewo ka obi entumi nyohwe because what we o maame ufa ne nye hu mu maame unsuro no umfa maame ne nyehwe ti nye maame na dim hu e na ko yin nsem ne tugu ye won kasa na wotena se na se yin nsem mpem ko ye egu Yvonne Nelson Sark de kra ka se on pe na ka decide say me umpo upo me wu anka Sark de go ntumi na nnechi ma ko ukura no nwale kwa ko be hwe ne ba because na broni be fa wi ya wa nwa mu ne mu anwale wakọ wo hwe obey meboa ayi Jackie Apia owoba obey movie ni mienu se no awo dedo se so oba na owo ye o se ne ba na na ye kire ne ba tumi say yes get na ya de se oba oni kuno e so no atena se wonyem ye no hu se be ma na oni wokra mi pe no na se me pe no oni ani hu amehwe me ba Jackie Apia hwe ne ba ma ne be ko school atese wo ba be sia ono ahwe ne ba tumi say Jackie Apia ba ni yes na ba na mo be ya Capito ni ne wuye na ba na mo no na hwe ne ba ye o oni Capito nyem ya Capito so de mi hia ne kwa na ba na mo asabi won pen kwase asem nti no se wo hia ne kwa ho so ne da ye sabi se no wo pen so won pen no to cut everything short no se amafa me ba ko kwan on pe so pe popra ne din kura biem on pe se bibia bra na nam kro be fa biem
na ba na mo afa ne ba de ne ba betena broche hwe ne best school de ne ba betena broche hwe ne best school because ohunim sa akora ne ye ne dia akora ne nye be ma ne dia what you say it's na Yvonne Nelson one na we decide so ko yin se na go nye sa akode na di tuo gina to ma go yin se ndugu ye it's a pay sympathy was outside ho you can't get that sympathy you want what you say so ma me so ka so be kan obe no so be twere book ni bia Yvonne Nelson be hu be ya ma me be bo mu so ma make us over twerɛ book ni bia oba time be you obebo no obe ka jo say na mo so no konya accident na mo so na shop gu ye o nse ma me be ka no ye be feel sorry ama me se book ni atoka kra eye de entoye kotugu na fa ko hye nsuom ne ho no na hwie tugu toilet emu nsem nya akono Vones bu eye wa ho nsem so em se troll ni de wiase ade am chire ni tro wo ye wadwen so obe wanka abewo na ba na mo no ahwe ne ba jaki apia oni na ye movie bi so no atumi awo ahwe ne ba to wo ye kura na akotene ma me ama Jack sisi na me pon adwuma na me hu se Sark de a reply Yvonne Nelson Sark de wa no ye se kaka enti am force be reply na enti unsusun reply ken Sark so de obi a okay as anya agro enti but one susu an kasa too much and can be kasa obi a ye di agro ba we de se anya agro ken Sark wa no ye too much me an se me nim se omo pleple o kasa enti na me tweet wo Twitter se me pe side of view no man kasa be chirechire mu sei fuck your big time, yeah, can Sark. Me bo fupa. And some Maa Linda the tree Johnny Binie, a pacho, many Mujidi say once wait here and Numas wait here some more kind. A pacho, aha, attention TV. But more than say over like it, we follow, now if you web share now the comment about now I'm a for so a hunia, Miss Row, and Kyle more room for set, more song for a man sign charming, and a metanase at the Jumidi Abreu.